najnovším televízijnym magazínu zo spoľoprivredy podzajme emitovať príloh o kapacitetoch za čuvanje ovocarskih i zahradkarskih produktoh na prikladu z ruskog kerestura i Kruščiću. U Pokrajinskim zavodu za ravnopravnost polov u Novim Sadze otrimana konferencija z nahodi predstavljanja novih konkursoh, programoh i aktivnostoh zavoda. U ostatnjih rokoch vše vecej ženy uče njemecki jazik, že bi pošli dopatrać starši osobi do njemeckiej. U Žablju tirva prijavljovanje za obuku za gerontogazdinji i kurs njemeckoho jazika. Hodni se opatrici jak rimski vinjicare označili šveto svojho zaštitnika Svjatoho Trifuna. To ti drugi prilohi zo naši zajednici hodni se opatrici u najnovšim televizijnim magazinu na njedzelju 18. februara na 20 hodin.